kumenga n'ibitangaro bakambwira ngo ujye gusenga muri Yesu mbega Yesu none jenda maze igihe wayo nafashwe mu kwezi k'umunani wayo ibintu byazananye mu kuguru biraturuka birashika mu bukenyerero ndumva jewe ubuzima buheze mana hari umuntu yaje kwega ku mupfumu ndagenda rego mukuru icyo yambwiye ngo ashidasanga izo ndasanga jewe sinazikuze namubwiye nti hari ntabwo icyabiteka zigera kwica abantu urugo amapfa bose inkabigatiki cyandaza cyavuga yuko byo mu bitaro byo mwijenda ngiriko ngera mu bitaro byo mwijenda hati umwana w'iwanje w'umuhungu aravuga ati genda mu bitaro byo mwijenda amahanga ito yahebuwe ariko uko naho ngiye umupfumu yambwiye ngo nimirije ku rwego ati ibyawe byose bisigaye biraba abandi Imana yakoze atarambwira ati cy'ujumbura utuze kujana mu masengesho ndaza mu masengesho ya mbere ahantu sindahazigenda nitwo kumva genda rinje mu kiro hamaze umwana wanje w'umukobwa w'umuririmbyi ngaha arambwira ati ngo ndakujyane muri Evangase iwacu rero uwo mwana we watarazana ngaha nzanye imana nzanye ku munsi wa gatanu ariko nashitse umega ndende umusenge arambwira ati ugaza afite arambwira ati wewe mugere bagusengere inshuro zitatu abakozi b'Imana baca barasengera gatatu babona singize bayindende baca baranyongera irindi nukuri kw'izina ry'isenge nukuri ndarishimye ndo bitasha ndashikane no muri Imana iwacu kandi n'ubu muba ntaki mbega ko ntabizuye ni murakoze muhabicurwa ikibanza tuhazana ishengero ikibanza kinini cyane tuzubaka n'amashuri tuzubaka n'ibitaro ntiyatuze ururimi nk'abaravuga amaguru yakize dutere haleluya ntabwo imana rero amen bakunze haleluya zibona nibo bivuga mwese ubona rafise umutwe w'umugoye umwe gusa wenyine wanabiranye rwose umwe gusa seconde abana mu gihe barahenze ndafise ibifataga kandi bashobora kujya gutya ariko nafite umunsi yakakunda mu cyangwa se nicaye hagati y'asiko hasi uvuze ngo afate mu mutwe n'indi basifata mu mutwe bakabakora ndafasha abandi amaguru ndamativye n'isi yose umwanya nimba batera bafite ati abantu bafite bari mu maguru nibaguruke bipfitse ko bakize akirikana senga naguma fyondera amano hasi numva nivye hose naguma fyondera hasi akabana nanje ndakitse bitsina bya Yesu ndakitse bitsina bya Yesu niba ari misuma ya maguru irakira bitsina bya Yesu akifura ngo dufate imitwe nafashe umutwe afata imisukika kandi bitandatu yayiva gusengera ngaha umutwe wameneke ngaha asengera umutwe nyine uko nyine navuye ngaha wakize ntashima Imana nubara
kwidegembya numva ari amahoro menshi amen awundi wa nyuma umwe gusa afise ibintu bikomeye Imana ikoze rero rimaze amezi abiri ndwaye ukuguru ruguru nari narivuje kwa muganga nagenda ari ku mapfumu yabyarase ariko naragino bashangana yuko bazaga muri fantasi natangaye kuza ngaho ku munsi wa gatanu none uwo munsi nabaho ku munsi wa gatanu natangaye kuba ntambuka neza ariko naho igihe umukozi w'Imana avuze ngo mwiyumvire ingene umeze uciye ntambuka numva bandanije ngo nkagahembwe kurusha ubu bakize ukomeze neza mukomere amashyi umwana wacu umameneka n'umutwe nazindi cyari umutwe w'imbabazi basi aravuga ati imiti nafashe mufata kumutwe sinamenya iyo ubuzima busibaza nanisoga kuva mu mutwe byaheze amen aba bantu ntimuvuga ihangane tureke rimwe basi oya amagurunga aracyajugumira cyangwa yakize amen Haleluya. amen Bagatenga nshima Imana kubera yimaranye umwaka wabidemereye rwose wambuza amahoro none kumvise kinze amusengeye umugisha. amen nabona mwese ntimwoshinga intashyi ntimwoshinga intashyi ntimwoshinga intashyi oya wowe bakize nawe Haleluya. Tena inawagiye kubafumu barangira zako mu mavi ariko abarasengera nkanyene barasengera aho kumbonye numvise ntakize rwose Imana iraheza amen ariko yo Haleluya. 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 vuga nigonga mpamira abantu ibikorwa Imana inkorera ubunyene gatangirana jewe ndafise umutwe maranye imyaka ntazi guharura ariko hatanguye kuvuga ati fata ku mutwe numvise ikintu gishikimura gitwara inyuma numva imitsi yo kwizosigira iturike ariko amaze kugera guharura indwi numvise umuyaga ugira ngo wa numvise amahoro amen Imana ibandanye kwagura amen isi yose uyikwire